Podolari borca ulaze u završnu nedelju priprema za takmičenje u Versko-zonskoj ligi. I ove sezone borac se vratio u zonu odlukom Fudbalskog saveza Srbije, što je na kraju krajeva i jedna ispravna odluka. Dejan Bulatović, predsjednik kluba. Dejane, evo, s kakvim ambicijama ulazite u novu sezonu? Pa prvo da vas pozdravim, da zahvalim što ste došli da nas posjetite. Pa ambicije kluba su prvenstveno, ajde da ne kažem, da jurimo Srpsku ligu, ali na prvo mjesto opstanak u ligi i ono što smo se mi bazirali, to je jačanje omladinske škole i naravno infrastruktura. Svemu tome nadamo se da će rezultati doći, pa ako nam se putevi nameste, možda i zakucamo na vrata Srpske lige već ove sezone. Borac ima sigurnu ekipu koja zaslužuje da se nađe u gornjem delu tabele. Dosta igrača okusilo je srpsko-ligaški barut, neki čak i prvoligaški. Prvo kolo i već prvi komšijski derbi sa ekipom i klubom, na kraju krajeva objektivno reći, koji niste u nekim baš pravim i dobrim sportskim odnosima. Dakle, nećemo ulaziti ko je kriv, šta je kriv, ali tačno da kad bi birali klub iz okruženja koga bi najviše volili pobediti, to bi bio baš upravo prvi rival, ekipa Napretka iz Medoševca. Pa dobro, sad to ko je kriv, kako, šta, nećemo ulaziti o tome, to ćemo nekom drugom prilikom nešto, ali u suštini to jeste pravi jedan komšinski derbi, možda bi više ulepšao da ima i publike na stadionu, ali generalno mi idemo, odnosno da pobeđujemo svaki tim, nebitno da je to naš komšija odavde ili je neki tim sa strane jednostavno, ali idemo da pobedimo i nadamo se pobedi, ali to ćemo opet vidjeti na terenu u nedelju kad bude. Osvajanjem prvih bodova već u prvom kolu otvaraju se vrata gornjeg dela tabele, pošto u nekoliko narednih kola objektivno ekipa borca igra sa ekipama koje su sigurno slabije po igračkom kadru. Pa slažem se, kao što ste rekli, to značilo bi nam dosta bodovi kod kuće i u prvom kolu da bi rasterećeno, da kažem, igrali, odnosno ne podcenjujemo ni jednu ekipu, sa svima igramo u najjačem sastavu kao da jurimo prvo mjesto, znači, ali opet kažem kad izađemo na teren onda će pravo biti merilo tad. Naš je cilj, opet kažem, da na prvo mjesto opstanak u ligi, ali mislim da po ovim igračima, po ovom kvalitetu igračkom kadru i trenerima da mi zaslužujemo, kao što ste rekli, i sam vrh tabele. Ovo je možda i apel svim navijačima i Napretka i borca da ne dolaze na gradski stadion u Lazarevcu zbog odluke zdravstvene komisije da nije dozvoljena poseta na utakmicama kako bi ipak ovo sve prošlo u najboljem redu i možda ne bi kao domaćin bili kažnjeni zbog broja publike po ovim okolnim brdima. Možda se neko i nađe tu, ali oko terena sigurno za sada nije dozvoljeno. Pa da, mi ćemo poštovati odluku Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalskog saveza Beograda, koje su nam prosledili preporuke kako nama, tako i svim drugim klubovima. Ja ovom prilikom, umjesto da pozovem što više publike, nažalost mora da ih zamolim da za ovo prvo kolo ne dođu na utakmicu, da bi mi to sve priveli kako treba, da na kraju ne bi bili kažnjeni, a ja se nadam da će već u skorije vrijeme publika biti na stadionu. Ja vam iskreno želim da uspešno startujete u novoj sezoni i da možda već u trećem kolu dođe publika i popuni ove tribine koje nadamo se da će do proleća biti proširene. Pa mi se nadamo tome, imamo plan, malo nas je sad i ova celokupna situacija oko koronavirusa zaustavila na nekim početnim radovima, kako i na proširenju tribine, tako i na izgradnji malog pomoćnog terena, odnosno veštačke trave, ali eto, kao što ste rekli, ja se nadam da će već od trećeg kola publika biti na stadionu i biti naš, da kažem, 12 igrač i velika pomoć. Pa šta da vam kažem, zadovoljan jesam s obzirom da smo radili u doba ove pandemije gdje je bilo dosta igrača koji su bili roviti na razne načine. Morali smo vodimo računa prevashodno o tome, ali smo radili intenzivno, dugo smo radili, maltene svakodnevno, tako da na kraju sve kad saberemo i oduzmemo, tu smo negde vrlo blizu nečega što smo hteli. Imamo još 10 dana, malo manje do početka prvenstva, imamo par nedoumica oko tima, imamo par igrača koji imaju još neke, da kažem, povrede i nadam se da ćemo u narednih 7-8 dana doći do nekog našeg maksimuma da spremno dočekamo prvenstvo. Navijači nisu zadovoljni kontrolnim susretima, ipak kontrolne susrete dostavimo po strani, neka dođu u pobedu prvenstva.
Pa znate šta, navijači, ali konkretno ja nisam nezadovoljan sa zalaganjem. Video sam da svaki igrač naš je bio na nekom svom maksimumu što se tiče trčanja, zalaganja i htenja. To je prevashodno bio cilj. Tačno je to da tu neki rezultati možda nisu, dve smo izgubili, jednu nerečeno, jednu pobedili, tako, ali to sasvim što se mene tiče nema neku sliku, jer sam ja na svim tim utakmicama pokušavao da prvo probam neke igrače koji su došli, probam te neke mlađe momke koji sad u ovoj ligi moraju da igraju. Imali smo to, kombinovali smo, imamo veliku grupu igrača. U suštini ja sam zadovoljan sa većinom stvari. Ima nekih igrači koji svakako moraju više i to ne sumnjam, stvarno ne sumnjam da će svako od njih biti maksimalan kada dođe za to vreme. I mi spremamo se i znamo gde grešimo, znamo šta nam hvali, to je važno, znaju i oni, znači znaju i oni što je najbitnija stvar i većina njih je iskusna igrača, znači mi ćemo to popraviti, te neke greške koje imamo, to ćemo truditi se popravljamo i ući ćemo u to prvenstvo maksimalni pa ćemo vidjeti dokle smo i kako smo. Prvo kolo i prvi komšijski derbi, dolazi ekipa Napretka. Pa jeste, to je stvarno derbi, jer taj Napredak je stabilna ekipa koja igra ovu ligu i prošle godine malo im je falilo da uđu u veći rang. To je svakako jedna neizvesna utakmica, svakako jedna utakmica gde i jedna i druga ekipa će sigurno dati maksimum. Šta da kažem, jedino mogu da kažem da će biti neizvesno, jedino mogu da kažem da ćemo biti maksimalni, da ćemo, svesni smo protiv kakvog snažnog protivnika igramo, odigrat ćemo jednu jaku prvenstvenu utakmicu i pa ko bude bolji neka se raduje.